ndabasuhuje. Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Kongo Kinshasa agiye gusubira muri icyo gihugu bidatinze. Ngahereye mu burasirazuba bwa Kongo nkuko ibinyamakuru nka LFI na Jeune Afrique bivuga ko yabyemeje mu nyandiko. Kabila yaherukaga kugaragara mu itangazamakuru mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ubwo yavugaga ko igihugu cye kiri hafi guturika kubera intambara y'imbere hari nyuma y'imyaka 5 acecetse. Biriya binyamakuru byombi bisubiramo inyandiko yivuga ko agiye gutaha mu minsi iri imbere kuko igihugu cye kifashe nabi mu rwego rw'umutekano no mu zindi nzego zose z'ubuzima bw'igihugu. Kugira ngo afashe gushaka ibisubizo, Kabila yaba agiye kugaruka mu gihugu cye mu gihe hari umuhati w'igihugu cya Katari wo guhuza umutwe wa M23 na leta ya Kinshasa mu biganiro biteganyijwe muri iki cyumweru, cyane ko bigomba kuba kuri itariki ya 9 nabwo tukaza kubagezaho ibyavuye muri ibi biganiro mu gihe byaza kuza kuba bishyizwe ahagaragara nabo bireba. Felix Tshisekedi wasimbuye Kabila 2019 mu guhererekanya ubutegetsi bwa mbere bwabaye mu mahoro mu mateka Kongo Kinshasa nyuma y'amatora yanenzwe kubamo uburiganya. Mu kwezi kwa kabiri yavuze ko Kabila ari we muntu nyawe uri inyuma y'ibi byose, amushinja gufasha umutwe wa M23. Mu kumusubiza, Kabila ubusanzwe ni umusenateri wa Kongo. Mu kwezi gushize yabwiye abanyamakuru muri Afrika y'Epfo, iyo mfatanyije na M23 ibintu byari kuba bitandukanye cyane nkuko bimeze uyu munsi. Mu buryo buzwi, Kabila aheruka muri Kongo Kinshasa mu Kuboza 2023 ubwo yahavaga mbere y'amatora. Umuvugizi we Barbara Nzimbi yatangaje kenshi ko Kabila yavuye mu gihugu ku mpamvu z'amasomo muri kaminuza ya Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Ibikorwa bye hanze ya Kongo Kinshasa byakomeje gutera inkeke ubutegetsi bwa Tshisekedi kugeza ashinje Kabila ko ari uri inyuma y'inyeshyamba za M23 na Colonel Nanga wigeze kuba umuntu hafi cyane ya Kabila. Gusubira muri Kongo Kinshasa kwa Kabila bivuze iki? Reka turebe isesengura ry'ikinyamakuru BBC. Inkuru ivuga ko agiye kugaruka mu gihugu nimwe mu ziri kuvugwa cyane mu banyekongo, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru byandikirwa kuri uyu mugabane wa Afurika. Joseph Kabila Kabange ni umwe mu bantu ba hafi kandi bafite ijambo rikomeye muri politike ya Kongo Kinshasa, akagira n'abamushyigikiye benshi. Imbaraga ze ari iz'imbere mu gihugu zishobora gutera inkeke ubutegetsi buri muri Kongo Kinshasa, ariko kandi bikanavugwa ko afite imbaraga zo hanze y'igihugu cya Kongo, cyane ngo abakuru b'ibihugu baba muri inyuma. Mu gihe yavuze ko nataha azahera mu burasirazuba nk'uko bivugwa ari ikinyamakuru LFI ndetse na Jeune Afrique, ntibizwi neza nimba ari mu ntara ya Katanga aho asanzwe afite abamushyigikiye benshi, cyangwa se ari mu ntara za Kivu, umujyi nka Bukavu cyangwa se Goma igenzurwa na M23 ya Colonel Nanga. Olivier Kamitutu wahoze ari minisitiri muri leta ya Kinshasa akaba ubu ari umuvugizi wa Moise Katumbi, bombi bari ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi. Ciye amarenga ko mu kugaruka muri Kongo Kinshasa kwa Kabila ashobora kujya mu bice bigenzurwa na M23. Mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, Kamitutu yagize ati: "Guhitamo kwa Joseph Kabila kujya mu burasirazuba ahagenzurwa n'inyeshyamba si ikimenyetso gusa, ni ukwibutsa ahazaza hacu dusangiye twese. Mu gihe Kabila yasubira muri Kongo akagaragaza gushyigikira umutwe wa M23, bishobora gushyira igitutu ku nzira y'ibiganiro by'amahoro irimo kugeragezwa na Katari ndetse n'ubumwe bwa Afurika." Kabila avuga ko yabaje gufasha gushaka ibisubizo ku kibazo cya Kongo Kinshasa. Ntibizwi neza niba yakwifatanya na M23 cyangwa yakwinjira mu bikorwa byo gushaka amahoro mu gihugu cye muri rusange. Mu gihe yakwifatanya na M23 bishobora gufasha uyu mutwe Kinshasa ivuga ko ari umutwe w'iterabwoba kugira ijambo no kumvikanisha impamvu urwana, uvuga ko ahanini ari yo kurengera abo mu bwoko bw'abatutsi bambuwe uburenganzira bwabo mu gihugu, kandi kongera gukorana kwe na Nanga bari mu gihugu bishobora gutera impungenge leta ya Kinshasa. Byaba binemeje ko ibyo Kinshasa imaze igihe ishinja Kabila yuko ari inyuma y'umutwe wa M23 bishobora kuba bifite ishingiro. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko nyuma yo kugera ku butegetsi kwa Tshisekedi yanze gukurikiza amasezerano y'ibanga yabaye imbere y'amatora hagati ye na Kabila y'uburyo bagomba gusimburana ku butegetsi ubwo bamuhaga 2019.
Ibyo byaje kwemezwa na Corneille Nangaa ubu ukuriye AFC M23 wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora, wagiranye ibibazo n'ubutegetsi bwa Tshisekedi nyuma yo kuvuga bimwe mu byari muri ayo masezerano. Ibi uruhande rwa Tshisekedi rwabihakanye ruvuga ko ari ibinyoma. Corneille Nangaa kandi ubwo ari mu kiganiro n'itangazamakuru mu mujyi wa Goma umaze gufatwa, yavuze ko icyo bagamije nka M23 kandi ari ugukuraho ubutegetsi bwa Congo Kinshasa. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les incivités. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Je vous remercie. Ati tuzava hano i Goma, tuzakomeza urugendo tugere i Kinshasa, dukureho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Yabivuze imbere y'itangazamakuru yaba iryo muri Congo Kinshasa ndetse n'irindi ryari ryaturutse mu Rwanda n'ibindi bitangazamakuru mpuzamahanga. Ku rundi ruhande ariko mu gihe Joseph Kabila yasubira muri Congo Kinshasa akinjira mu bikorwa byo gushaka amahoro, nta ruhande abogamiyeho, umuhate we ushobora gutanga umusaruro kubera imbaraga za politike bizwi ko afite mu gihugu. Ashobora kuba ingenzi mu buhuza hagati ya M23 na Kinshasa, hagati ya Nangaa na Tshisekedi, abagabo bombi azi neza. Ibyo bishobora kuganisha ku bwumvikane bushya bwa politike hagati ya AFC M23 na leta ya Kinshasa, ndetse na Kabila ubwe usanzwe anenga ubutegetsi bwa Kinshasa, kandi nawe ushobora kuba afite intego y'ibyifuzo bye muri politike nyuma y'imyaka 18 yamaze ku butegetsi. Ndabashimiye cyane mwese tubanye muri iki cyegeranyo kigufi turebera hamwe icyo Kabila yabaje gukora muri Kongo mu gihe yakwihuza na M23. Mukomeze mukurikire Rwanda Info, umuyoboro wa YouTube channel ubagezaho amakuru n'ibyegeranyo.